ukuthi abantu abamnyama abayazi history bayazi kahle umlando abantu abamnyama bawazi ngendlela eyisimangaliso uma beyixoxa indaba uzwa kahle ukuthi ayikhona ixoxwa abanikazi yokele bakhuluma ngesikhonyana uyabona manje siphethe lapha iqembu elizocula ngaso isisuthu bethi bayi dinokhulu yabo bakhuluma ngesikhonyana bathi uyabona kwakukubi ngesikhathi sesikhonyana uyabona le ndawo ezihlasela into endaweni njengalezo bahlasela indawo enjengaleni isikhonyana ekube yintethe lezi ezazi ungakwazi ukuhamba kube isimangaliso akasibeze ukuthi bathini dinokhulu ihokwana Yeah.